na mame fa won koda bokrata ni mu na ansa na me kom na ye data ma west for ase enche bia ba bia ye next location no ye de betudwa na aja wa hunu ba bia ye ba na wa ya hobo ahia yen na sije me hyase e wo Republic Press da bokrata mu na me de wa fiti e wo ne fa etoso enwotwe na wo ba se ya sije wo ko ye sikpando toko se eyesa enye sanso tie for fancheme na yeso kwa hono ma tracks miensa ya eno na yekoko yi bia mpanyifo bodawro chese nipa bi de fakoti kwan ekọ amaya hodo so togo mu ni ade ekọ tonton na eno mo chese na wo mo ho no wo hunu se boat bi free Afram Plains wo na ono edibesi wo no mo kofa tracks ya wo mo di belodu sa koko bi nsi egu mu a track mako miensa na na immigration service ayekpando municipal command no chese wo mo anya intelligence obi yo masutire eno mutu anamo no mokoya mpampa na tracks miensa ya enipa miensa na edi hudwuma na suspect asese a wo post for nsem no eye Wahab Abdullahi Nicholas Agbesi ena Fodume wo mo eni nipa miensa post for achi wo mo nyina so ewo enfie no aduanan mienu 42 years na omo chese na eye wiekite ko bobe se donko e de kwa akosi no nan mu honom no chese we kra na ya homachi osije 12:40 a.m. Tinye se awiempo ahomache ekwa akosi ahomache no nan enna mudi dwuma etisa immigration for nsaka wo no enti tracks no na wo hye eye Republic Press ya eda ha ya ene emrante regie echi ne botoboto nya de ketwa ya load no track no so nya track nketwa ena edida ha ya wo mo ache wo no na amane no eche se na omo ewie de omo ye hyehye egu tracks mu no na wo mo di free willy e de akotogo no makwa koton ena eye a semra aso mo paitia se no mo post for kukum eno eho asam eda ha na eno chi no woda bokrata yi mu na no hye ne fa etoso du ba ko no a na mede ekọ ba bia mame Sinta Mamle Morrison mame kane na wo yeso afọ no hye ma ne nkwada ni dodo na eye die so na Aguna West Abaton Persuasion MPP for chese debi mame ontumi san eni wo manim enko enma aya 2025 Abaton no enkosi party na nan na mo kind de sije emu pio emu pipa niema ekekambo mu amami constituency no ni delegates no ayi na abo fom no de brepam ne bedi mu nkobo na wo hya bato se de kwai na kwawi achi na Chris Arthur enya 240 ama engineer Yosin Otu 169 Beniamu 221 MP na kasa no ye kapa de otoso 4 ka ketu abi nkowe ka kete Cynthia Mamle Morrison na say dey CJ so what are you sasa wo share ya enipa numa ekwaye no Chris odi nkurum ni nya 240 di odi wonum ne Beniamu a onu nya 221 ena engineer Yosin enya 169 Joseph Afankwa enya 155 ena Cynthia enya 150 ni just say ona so awomo MP asem na yeken enti de course so ewo Aguna West no ne ye papa kosi nya ntachin so na eda ne nchesi je wo hwe papa ye nimpa na was ye sesa na politics tie wo hwe papa kosi nya ntachie nim no ono akrada na abato ne koso na ye nya ne ntesi papa ekra ntije ya gina to yare sabia di so ni ade sidi so a na nya yize afedi later ne emu se papa na ku waba bedu ba bia moto abayi ni nyina chi delegate chese o papa eye amanyosem enye bobo it's 35 see your modi amano na Republic Press mu eno no mefa enko daily guide na yenyina ewo katafeto so miensa obeka esi abo mu amane pa ese eye enyumako bi Global Fund ewo obi man so ni Ghana ha sei na ewo mu aya na wo mu di enuro ni ade eba wo si Ghana ha sei no eba no TB malaria moni ade na wo ha pa itobu di enuro ni akande bi even HIV antiretroviral enuro ya wo ma HIV ade mon bi wo mu moja mu enonom no ya wo mu de ba ebro man no na ya cheche na wo ma wo mu hia bia no no mo so anya na no
ena containers ana edisa enure ni akandie eba no ebeka port abosumi manimudo na ajebo na eye makomako ha ene adwotwe mienu containers a abeka eye port honom empanyifo ama clearance asese ameno ekasai out of 182 no emu 14 ena oma clear ya omudi emu niam ekọ warehouse a empire ye boa ne se enuro no niema omode ba na expire na ne botenti ebeduru Ghana hase no ayedwuma chief director no ewo Ministry of Health Alhaji Hafiz Adam na echeso mugusu tutu niema ya de aka nyina so mo bejeje mu ediama na delegate mu amane eno echi so CJ omo ba mane se okọ enzema no ewo Western Region a omo koye galamse wo honom na tutom na de eja honom amam no ekasa nipa nso na atotomu a wo ahye wo kwa na eyasema ehadwene pa wo mo chese nipa nso no emu enan enkrofu na rehosemi siye na anwea so mienu na telekubo kazo honso no nipa bako ahwene kwa honom na Oraire Elizabeth Aluava wono executive director Edema Ghana Environmental Advocacy Group na wayen sebchofo nhyiemu a wo mo twe o manfododo na adwen siso ne ahobambo wo so mo bo mo bro mo ne nam sampotem nyamnam na wo ma biebie so ankrofo etutomu ewu no na sije the inquisitor da obokrata ebo amanye ewo ne fa etoso enan se onim se Dr. John Oforitin Kran na oye Director General Edma Smith enye eyawoda achefa no personal CD papa iso mu bo ho dawro ye ho adwuma ma baby asne CD no epeja snit mudro ekodru ye ayonkofa beda snit ene TUC entem yen ya bo ho amane adimu kobo bebre no a ye wo hanan krata beto abonte na bedi etu asante ene de ne sasase ye krata de wa kenkan bibia obeka ye wie no na otipa wo bekan enkrata na wie no na otipa wo na eno ena the inquisitor ebo amane wo ha HSA was a Ghana for the mumunimo inquisitor mania obonie was a Ghana for you don't know what I say and you might be the keka boom when money bedru baby a semidri and nay MPP new man penin atenayano edin krata abre openino say she say one kwamkotina fie na eye rosafuma for neba and kwamkosi na nine see ye the obokrata ne say Yera John Oforitin Kran edi ne dwuma no ena obi owo mampani na ho pe mampani atena ye no ene ye se lista wo de bre Dr. Tenkran say onfa safo nyina wo seneta dwuma nim enti se ye nanka wo ye director yi na me de list be 300 list be 500 list be 200 ya bre wo me se edi na me de ma oni se ne na ma so do so list ni mu pa edi na me de ma oni nyina fo mu nyina wo seneta dwuma nim no mu nya dwuma so nipa no owo qualification no sa kwanya vacancy wo hon mo say Dr. Tinkran be fa nipa list na dia ba na so onfa no ye dia bantifa na da obokete ka say nto mo de list tintine bre Dr. Tinkran no ena wono ani o mampani buku appointment no ko mampani no ko chense papa yi list amodi abre mi akwanya ni hon me betu fa nipa dodo sa amampani se bo me na me kwa me de wo kan me ni mo hwio CJ mampani se list ne krampo na akwakodru Dr. Tinkran ensam na yese won fa mu nyina no onim hohwe eno ne de inquisitor eka etiano na nipa na wode sa list no koma Dr. Tinkran so onye sa employment no ehunu ne se Dr. Tinkran ayensi wasinachi anaso akoyi ne to ama ne ho ada ho se bibia te sa won husiye wo honom until list na free mampani aten ba ekrampo no mampani enya we the inquisitor man e bo wode boy anopai no no enti sane ma ni nyina keka bom keka ho bi osije ena ma nipa bia bo possible pa wo ye dan adwuma no de beja ho ena siye no so that to enti inquisitor chese more to come ye de wo ha e ban kwa e be kan ye be bom enti de ensam wo ho osije ensam wo ho Dr. Tinkran kwa na okono enti wo hwe nim ase na bedi etu asante ni foni da ha o mampani na dodan kwa kufu adon foni da ha na Dr. John Oforitin Kran foni da ha wa mu miensa nyina sakora mu miensa nyina obi ahye chichi CJ omu nyina wo hanti no the inquisitor e ka no de medi wiama ye Ghanaian Times na we kra me fa de we ne ma me fa IMF de ya na je se de bokata na de ensem ni nyina no e wo ni nyina mu hia na Ghanaian Times mu no me de IMF bailout a
second review meeting akoso ama sese no hwemu omo be hye sika sam to tue hina akogina ehye no wo ho no sika no second tranche ba ye no de wo se ekọ ba bia wo se akowura de wo so mo de omo de aye ne de keka ho eno eho asam eda ha na eno mo che se omo ama omo twen approval ama eye the third tranche eno eye $360 million no eno so abelande na ye nyina ye hunu ba bia no so no ebefa ene de ede banti sije da bokrata mu de no anie dodo na no wadi mu nkomo adweso de woni chama wontumi aka ho asem ena akpelajo de esi ye wo hodom so no no so waka ho asem na da bokrata emu amane ya me de ba no pay sije ya ena me de esi